Na said ye me see edit to Jana last week ye dear mammy Deborah J etna say an ba Mary ya okofa anka wo yes swami chum abobo ye bia lodi Jenny ko hwegu ne so a okoye doctor ne se no ho ye wa wone pani okofia fe de betie bia nche so make a crachi Mary ntimi nya ne ho hwe ne mu okọ hospital e okonfa no cha ban ya sabia ye say and spinal cord ne ho akamu abie se abobo ya no je ne dwiri kogu ne so mpacho mo was that video no ho amfa nto so kakra for my Mary video no na yenko mama akwa abansa pacho apom ti sen nyame adum Mary ho ye nyame adum ye da nyame ase na ene wo be nso so no se de ositi ada ne sa na ote ene me pacho ne de ne ho ye kakra ya da nyankopon asepa na your friend is saying results no so ka say Jordan na omo senka beji Joseph akosi sen me pacho Jordan me de ko kire doctor no ana oti letter na no say nanka o person hwe say ada say na chi wonsuo no ye TB ana say cancer and so hwe no mo say infection ti wanya infection wona kasi nim ti gise ho ne dry ansa na surgery no mbetimi ayama no omo ayama ne sa dade na omo ne be hye na chi ne boarding nti sensuo no amfiri okra omo de hye e be sei nti ochochu no ma me se me nkoto fama ne no na edi 2 weeks a me sampa ne mekire na omo hunu de eko so ne de still no mokotwe ye na ese infection nti no emu adondon say enso ne mfiri mu a mo de dade ne ya enye yi pacha mo friend Mary mam ne ni enkomotia wa na yen hwe de esi eche na abusia share Facebook was SOMPA TV Ghana and SOMPA 93.1 YouTube also SOMPA TV woko TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, and Facebook social media handles and kayano ebusia obetimi akoshe video no so ewo ho Mary and last week brana ye no kasa video was said and condition no na esitie no and ye de eba and but se sia no stella ne 9 on timi ntinu mo won me ba cho da bi nti obeda ne ho so age sese ya ai jo Mary. Mary, my hi. Yeah, no. Patrick is saying. Uncle Pando. A child done one. A chair. Yeah, then Uncle Pon was. Now, Bemano, Wafro. You can't send me and Wafro. Who can't send you in a Ted Marchino? Ted Martin, me the Hollywood said, will be sending 5 million ever to my phone or so. It's in me, no. We are message, you know. Nidi and a buy and I make a mammy say, we say rich I'll send it 5 million. I bet for so one frame more money. In January, and what frame me say, I send this carpet to so. I'm depending on send this carpet to so. Some pa for Niano. On first can go some pa for all. When the family Jimmy in my bed down something free so. Walk at a phone. Mute video ni mame MC mo mute video na da so no emfa mame na ye ni Mary ntwetwe nkomo feedback ni hwem no ototo na jeje mu ebi anem ti mo adaro mo check mo ho emfa emayen Mary Ma sika ne de okase je nya ba be go nti one for one cancer ne de na no your second case sika de ba meti so for that be your promise or the special me some am nka me body 10 cedi school bank me gi ansa na de we chin makenti no e ho ne de na o da na se ansa se wa hu sika no mpacho watemase na nka e che de na me de asem no kola akosompa na sompa for na efro na da be na betimi ni omo ne mama akohia na yetimi ahwe de susande body ho be fa but wo kokasa yi ne chene de a obi wo ho a ka no odidi matem obedi watem a de we de just odi watem ba ma na Hawaii ma na ha de atem ne de de o sika nde ahwe obi obedi ono me hwa oni abotresa eti ya ka asem no the first me boa first match and na second ya ka obani nya
Adana ya cancer na obenanya in 11 years no. Aye. It's ya cancer on the 1st of March. And adie ni 2 days time no or send 500 in brewo. Patron. E patcho say free on frɛ wo biem. There be. Oni akwada no so ankasa. There be. Adana nyumre na no. Also ba be fa akola na me say. Oba be fa na omra me fa akola. Also be dey. Oba be fa akola no. E de na kɔ he. Mini me be ode ne kɔ. Na me so oba be fa na omle. Ode oba ye behwe akwada ne de oba betimi abefa ne but na kwan wo ho. Anya say bia ofiti ya no wafa no wabla ode ne kwa bia bia wonim wontimi nante mama nsoso nim ho ana say otiwe say one na yere kura da so te ayenim enti no na kwan wo ho companyfo wa wo mo be kyerɛkyerɛ enti ende oba befa ne ba na enye problem why say wo gidi say ono ane ba Patron. baby a wadu no so no obetimi abetene de obi anse ne kwan bat na kwan wo ho enti no ye behwe IBJ pacha omo fra ye rane ma ye siensa beka na ye kura oba obefa kura no kura nka maame no kura na nka ne ho ahehia ne kakran but na kwan wo enti ye pese ye ne no ehia na ye hwe na watimi aba befa ne ba no na bibia wie ne ba no no ntia wo se obefa na ne kwan no no hello me dofo hello Richie, good afternoon. Afternoon. Pacha pom to say. Nyame adom bako na so. Nyame adom. Madam me fra na so drive it. Me did do here na me no kasa maybe fa Mary. Won ne ba ne ho no. No ko. Na wan san fere bi mbla. Kedara me na me fa na me. Oh okay. Adwuma bako de. Nyame adom. Nyame say de adwuma no nsa ka bi a wo ye. Me ko me sistema me ko pale ja ko ma me. Okay. Nyame ase. Dede wo munti betwa ne ti ade ama. Na me pese oba na nyina ye ne Mary na me etimi share office. Pacho do me feedback na ye why? Am I feedback? I do bless me jo. Hey. Eso me kasa me ameti me kasa. Me te me njira. Oh okay. I know what they are to SOMPA na. Okay, be a network. No, you can say what Mary na me. What's not say office you say? And you phone free last week and my feedback why? Hello. Aha, Fred yeah. Na adaya frau na Mary say what sending the 500 CDCB. Why are dear pie that's why? Nyame sure no more adwuma ne nkoso na enya bi dodo na fa behwa akra na na no so pese enka be fa oba ne kra na aja watimi ahwe wa ade na da be na pese enka oba pacho say kaboso mi so okay na o fa na wo de na ekwa he fa sa okay enka oba fa na wo de na ekwa he fa sa Maybe I hear Jumano. Okay. And to bet me about the bear because once on won't me and Casawo Fakura, because I see a yard dance for woman. Yes, Shessa Quadano has seen na the name called one or Banono. Ain't baby, I would do no so fun a quatina. A ye, but your besha now, Quansabaya Bibiano, a beto dintino. Da be na ye hwe wani na nka ye nyina ya prepare na ya twa wo office oba na ya tena wo office na ya hwe de ya to ye na fa ye ne and next week you are okay and you say ade e be chia ma wa ba na wa frɛ ye wa boy amane say 2 days time kran so awai okay yes ye be ko ba bia na ye timi ahwe ntoto ye na ya twa why na 5 million so say last week na the Sunday no Rich na this kind of quiet one kasa ma me ba no kola nkasa oh that yeah no nya friend na yes no nya friend na but party ya so adan so kasa adan na one first can was yes oh yeah ne pa so yeah number okay I said that this can my one friend who friend or cause I don't know one first can ma so one funny Jimmy on the same free ho. Oh yeah
Okay. That's it. Oh dear, my na was nyame ya adoma de obeba na wa frɛ la na sɛ me number no me sɔle kra me sa de no be front na wanye mienu de no nti obeba no am ya so ate ne nyina etimi ahia ofisi ase no ma ye why ya da se pa Awurade enka ho ebusia ya da nyame ase Richard nso ye na ase ye ka asem ne wie wa send 500 last week na ma ne ba ne ensa ye ntina man san strand fofon also beba next week nso ende ebeba na 2 days ne yetimi de bia toto ne books oba be fa na ye hwe ho asem kana ye to ya na watimi ede no ekoma me say na wa se no eka o se ne sen and I just was saying Madam Wasi ni asem bia akwara le hwe na me pese wo hwe ne ma me na ma de ba ko ha me ne say isi akwala no no kwa ne akwala a wo ne ma me ne nchen enti se ba se obefa na se mini ho a o ma me no obeda ho saa je se onye obi no adane no anasa na jobe no munsi ompo a dise onyane ne ba na bi de se na me sense onhwa akwala ne ma me ka se o mefa ne nko onhwa ne ma ne ma me ne ntimi sorry otimi sole transe kura keke kura nka mepe. And so, kura we say ne baba ya wo dada ni ena mo bia school wo ko. Yes, Mary wo ba panyin na na gina na nchi. Wona na dada no. Okay. Ana se woni wo so sana kitwa ne eboa me ma mitimi otwemba form sana kitwa ne eboa me ma mitimi epeja ne kosoro. Okay. Se me nko a metwe ne sana obeda no na taso no na awai na sa ekuro. Oh. Enti oka baba fa kwala ne dia in fact enu momu dia me mpene ba onhwe no kakra be kan se bia won de osande ma akwala ne di ko school ne ya mepe because ofa ne kwa me nko ame ho be kire me opepa hase no kan akoma to yem why ensu bie me ensu na ya cheche yan no atama to ye wo hase no no won ame o sa be su na wan hwe na nya papa maye ensu ate ensu bibia betwa fine yakopon akra ma senchire ne kakra de dinti no ye na nyame ase wo ho me so me da se ma pole tonwum we ma me hwe me entoma Mary nwuma what was saying minwo metina se erade ayaye wo menum ntia minwo metina se na maka ne mani ya chire ati asinfo ne be erade ayenti minwo erade adansia wo menum nti benyanko Mary benyankwa obetina se no aka erade nyankopon mani ye de achire ebe ya dansidie ede ama afoforo anase wiase nyina na ye nkuranhye nso ede ama afoforo wo saate bia ne munti Mary baby a wo bia no kan wakoma to yem erade jeche owure no mo ahoden yisuro eni hu ne firi mu ehu kura na sa rewo kura kum sunsum ebema wo yare na west ebeye west eti shaw ho den na ye mo nyankopon pa ye se obetimi asape obetimi aye enti bress mu no bepeja wasi wo biem na ya maame baako ye friend no Sophia wo UK wo ye mental healthness wo UK na maame eba se ye pemo bia ya na oboy me maame preko peno no wo de sika fa me phone so se me fa ma Mary o sende 16,006 ene de ma ye nti sika ni nie 80,006 ene kita me wa hase no montin we ye 5 enti we say na 1,600 in sunie ena ya ma mi be a friend no Grace Yakubu eno de sia mesa so eno so 300 eni enyam say already amesa e bi de sine so ama o de ama me am omo minister de sika bi sende o na unya sen 1,200 enti enya 1,600 we see enti we so 1,009 adofo de omo de abenti no ma Sophia
Nyakopon koso enhira wate na onya wadoye wakoma said the city no kita golden heart ababa wa bi ba enwumre program no so asem penny paso said there was so ne mo no ni dan mami ya ma ni sika so mfa nko han dan 3 years na oti ababa we asem na ese was there bi ohene regiwe say na efa emma ababa wa na yade yaje said the wonim yade ntima sofia Nyakopon koso anya wadoye na omo ho ban ma yese be ya ye hia moa bribia se ya betimi aba be so yasene ene ma me Yakubu Grace so 300 and also ye catch and say Nyakopon hye na nemo na omo de omo de so ma mesa ne nyina yese na ba akoka ho quite unfortunate ne din no me refi kakra ne adofo ya omo de bi beka ho ma ne 1002 no ye da wo mu nyina ase baabi omo ye sika ne free ye bi awade Nyakopon enhye ho anemu emama emfa emma wo mu na onhira omo adwuma sonso emma yenti ma champion Mrs. Champion pacho we nyina 1090 mpacho je lefa emma no emma ye why edomasi abrotia my ade enti ma wo asem bia obeka na mpacho ai okay kasa etio mpacho masma meka ni se wo mo aboa ahwe me be yare no mo hu mi mobo no mo aboa me kakra ni srenya me hira ma wo mo baby biara o mu yi scan free bia Awurade Nyankopon hye ho mama amen na misade asidama abedwafo amatiam na me nkoso nhira mo se ne mo adwe me ne me be ho na me nhira mo amen da mo ase yenso ya mama me ni asododo ni aso me da mo ase yenso ya da se abusia okwa aka kire Mary se onka na komanto no yem bibia be ye fine Nyankopon ne brese mo no obeyina se pie Nyankopon na hyeda kwa akosie se be ye bia nka accident kese bia nka obekwa akohia na se bia okoton anka ne kora no amane bia nka obekwa akoto mo no ene Nyankopon ama we se na ba se be ye obetena fie na ode akora ne ho ntino Nyankopon ya sometimes ode akosie e brese mo no oyiye pie wa brane so nani mo nyam hye ene na adom ne nhira no eba ho de na nto job na so Nyankopon yi ne pie ye e ma wasa be ye defo chen kane ne dia Catcher Mary say na se wotie na catcher ne say SOMPA nkom ye ne abedwafo amesa ka ho bi nyina any producers ne nyina se bibia ni ho akachi ehome da so kra no nko ade na otimi kasa de eni da so ho nti no nka na komanto na ebusia mo amoso modern pie bota ye chie ne nyina so no ye da mo ase mo amutie mo amohwe ye nhira na ye sefri kropon twedi ampon ho de ama mo ebusia ye nhwe bekọ ye second case no so ye mie phone lines bia na obi e wa asemba akomienu bi e ka na ono so de abansa na yakọ yankasa ye de no eso